Bakwethu siyalamukela kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule olamukelayo umfundisi uEsindlovu ngihamba labafundisi bamababili uMpofu CK loMpofu OB silomampo loNcube besincedise emchineni sizathi sibalamukela abafundisi singakangena hlelweni lethu. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli kuphendule lapho imibuzo yonke ephendulwa liBhayibheli ngokwalo. Okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyathaba njalo uhlangana lani kuleli viki lapho sifunda khona ndawonye ilizwi likaThixo, lapho sikhangela khona indaba ezimayelana lesikhathi sethu, indaba zokuphela komhlaba. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa asenzele umusa nxa sifunda ndawonye umfundisi OB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Ithini singakangeni esifundweni sethu namhlanje ngiphinde inombolo zocingo zamaviki wonke u071804 abathathu 196 0718444196. Kulezi nombolo ke uma ufuna ugwalo oluthiwa The Great Controversy, ugwalo luyisimanga lungumangaliso lukuncedisa ukwazi insuku zokucina. Silalo ngesilungu, silalo njalo ngesindebele. Uyathumela umbiko wakho khona lapho sikuncedise ngalolu gwalo. Bafundisi sikhangela uSambulo ngo19, sizacela umfundisi uCK Mpofu asifundele kusukela endimaneni eka11 sisiya kweka20. Siyabonga mfundisi wami, ngiyafunda kuSambulo ngo19 ivesi ngelika11 ithona ke ngase ngibona izulu livulekile, ngabona ibhiza elimhlophe oligadileyo obizwa ngokuthi ngothembekileyo loqotho, ngoba uthonisisa alwe ngokulunga, amehlo akhe afana lamalangabi omlilo, lasekhanda lakhe kukhona imiqele eminengi. Ulebizo elilotshiweyo elingaziwa umuntu kodwa nguye kuphela. Wambatha ingubo efafazwe ngegazi, ibizo lakhe lithiwa ngulizwi likaNkulunkulu. Lezimpi zasezulwini zamlandela zigade amabhiza amhlophe, zambethe amalembu amahle ahlambulukileyo amhlophe. Emlonyeni wakhe kwaphuma umhedla obukhali aza kuchaya izizwe ngawo. Yena uza kubusa ngentonga yensimbi, uza kunyathela isikhamelo sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu somandla. Engutsheni yakhe lasethangazini lakhe kulotshiwe ibizo elithi Inkosi yamakhosi lombusi wababusi. Ngase ngibona isithunywa simi elangeni samemeza ngelizwi elikhulu ezinyonini zonke eziphilayo emkhathini sathi, wozani libuthane edilini elikhulu likaNkulunkulu ukuba lidle inyama yamakhosi, lenyama yezinduna, lenyama yezikhulu, lenyama yamabhiza labagadi bawo, lenyama yabantu bonke abakhululekileyo labayizigqili, abancinyane labakhulu. Ngabona isilo lamakhosi omhlaba lezimpi zawo zibuthanele ukulwa laye ogade ibhiza kanye lezimpi zakhe. Isilo sasesibanjwa kanye lomprofeti wamanga owenza izibonakaliso phambi kwazo, adukisa ngazo labo ababelophawu lwesilo lalabo abakhonza umfanekiso waso. Isilo lomprofeti wamanga kwaphoselwa ecibini lomlilo elivutha isolfa. Labaseleyo babulawa ngumhedla walo ogade ibhiza, umhedla ophuma emlonyeni wakhe inyoni zonke zazithika ngenyama yabo. Siyabonga. Nasi indaba mfundisi OB mfanekiso ibhiza ogade ibhiza kwenzakala ndaba. Siyabonga. So mhlawumbe engcenye okumqoka okwakuqala efisa ukuthi sikunanzelele lapha ukuthi kathi ogadele libhiza ngubani, yindaba efisa ukuthi siyithinte lapha. So uzananzelela ukuthi kulezi impawu ezimbalwa lapha esizibonayo. Ogade ibhiza ngokwesibonelo kuvesi ngo11 kuthiwa ngothembekileyo loqinisileyo. Ungayibala futhi kuvesi ngo13 usehlala khona phana iza kuthi ogade ibhiza lo ubizwa kuthiwa ngulizwi kaNkulunkulu. Njalo ulengubo ingubo le egcwele igazi kumbe ingubo efakwe egazini. Ungabala futhi kuvesi ngo15 ithi lo ogade ibhiza ulenkemba, thwele inkemba ebukhali emlonyeni wakhe. So nxa sikhangela incwadi kaSambulo iyasincedisa ukuthi sitshele ukuthi lo ngubani ngokwesibonelo.
ngakhangela usambulo ngo2 ivesi ngo16. Usambulo ngo2 ivesi ngo16 ithi yona phenduka funa ngize kuwe masinyane ngizokulwa lawe ngenkemba esemlonyeni wami. So kusambulo ngo2 ivesi ngo16 nguJesu lo okhulumayo lo. Yebo. Uthi yena ngizabuya kuwe ngizokulwa lawe ngenkemba esemlonyeni wami. Ungahamba ke kusambulo ngo19 lapha ivesi ngo15 sithola ogade ibhiza lo ulenkemba ebukhali esuka emlonyeni wakhe. So lokhu kuthi ukuthini? Kuthi ukuthi okhuluma ngapha kusambulo ngo2 vesi ngo16 olenkemba emlonyeni la lo obonakala egade ibhiza olenkemba emlonyeni ngumuntu munye okunguJesu. Ngesinye isibonelo lesana, esinye isibonelo esesibili kusambulo 3 ivesi ngelika 14 ithi yona kubandla kungilosi yebandla laseLodokhiya loba uthi lezi zinto utsho uAmeni othembekileyo loqinisileyo. So ungafunda lapha iyakutshela futhi ukuthi lo kuvesi ngo11 lo ogade ibhiza ngothembekileyo loqinisileyo. So lokho kuyasincedisa iBhayibheli iyazichasisa. Othembekileyo loqinisileyo okhuluma lebandla leLodokhiya nguye lo ogade ibhiza. So ngezinye indlela ogade ibhiza nguJesu. So usithi ukuthi usambulo ngo19 vesi ngo11 usiya ekucineni ziveza isehlakalo esokuza kukaJesu kwesibili. uJesu esiza ukuzolanda labo abayenze intando yakhe esebathatha ebasa ezulwini. Nguye obonakala egade ibhiza elenkemba emlonyeni, nguye futhi oqinisileyo lothembekileyo eselanda ibandla lakhe. Mfundisi mvumela ngubuyisele emva kancinyane kuvike liphelileyo kukhona esingazange sikuthinte laphayana. Bekwakukhona engqondweni yami kodwa kwabo sokubaleka. Ngiyazi mhlamba kudlelani kodwa sokuchasisile ukuthi ogade ibhiza ngubani. Kunjani? Ngibona kusobala kithi sonke. Kunjani? Kodwa kule ndaba eke yathintwa amafitshana ngazi mbona sincedisa ngamafitshana lapho uJohana efuna ukukhonza khona ingilosi. Okay, yasimkhuza. Verse 10 ye. Ngibonana ukuqhakathekile konke singakuchiyi ngoba abaningi abantu abafuna ukukhonza. Singathini ngamafitshana? Usambulo ngo19 vesi ngo10. Sizananzela ukuthi usambulo ngo19 vesi ngo10 uJohane nxa waye ekhuluma lengilosi, ingilosi le yeyayimtshengisa imbono imncedisa. So uJohane nxa ibona ingilosi le kuthiwa wathuthumela wafisa ukuthi awele phansi ayikhothamele. Kodwa ingilosi lithi hayi Johane ungenzi njalo ngoba mina ngiyinceke kunye lawe olobufakazi bukaJesu Kristu. Khonza uNkulunkulu ngoba ubufakazi bukaJesu bungumoya wesiprofeti. So ungananzela ku New Testament la ku Old Testament akula ngitsho lengilosi eyodwa eyayisamukela ukukhonza. Ingilosi zonke kazivumi ukukhonza. Lesi isibonelo esihle ukuthi ingilosi vele zona zidaliwe kaso mdali kazikhonzwa kukhonzwa uNkulunkulu kuphela. So nxa ingilosi isala ukukhonzwa akula mfundisi ongathi ufuna ukukhonzwa kumbe laloba ngumpostoli kumbe ngubani emhlabeni. Xa ingilosi eziseduze loNkulunkulu zisithi Johana ungangikhonzi khonza uNkulunkulu kuphela zisala ukukhonzwa ukuthi ukukhonza yisenzo esinikwa uNkulunkulu kuphela yena yedwa zwi hathi omunye odaliwe. Singabancedisa njani abantu abathanda ukukhonzwa ngalindlela mfundisi? Bakhona abathanda ukukhonzwa ngoba abathungameli mbe ngobani kodwa ingilosi nje obuchilo kunjalo vele zihle zithi hayi kunjalo hathi njalo ngithanda ulimi lwakhona ingilosi ithi ngiyinceku. So ngezinye indlela sifunda futhi ukuthi ingilosi lanxa zizinkulu kulathi ingilosi ithi ngiyinceku Johana ngesithunywa. Yikho ke esiKristwini kukhulunywa ngento ukuthi ubuthungameli bobunceku i-servant leadership ukuthi nxa ngiphiwe ithuba lokuba ngumthungameli webandla kangisonkosi yebandla kodwa ngiyinceku yani yebandla. Yikho futhi kwakhulunywa uJesu ukuthi ofuna ukuba mkhulu kabe yisisebenzi senu kabe yinceku yenu. So ngezinye indlela okunye okusivezela ukuthi umoya osebenza lapho kasoka uNkulunkulu ngumuntu ofuna ukukhonzwa. Ungabona umuntu esefuna ukukhonzwa sokulobuphika uKristu phakathi esike sakuthinta emuva ngani. Hayi mfundisi sucobodisile. Ngasidluleni siye phambili CK kukhulunywa ngemqhele lapha. Yebo. Kuyini okuqhakathekayo ngomqhele ogqokwe nguJesu sechasile umfundisi nguJesu uqhakatheke kangakanani ngobudlelwano ikakhulu nxa sikhuluma ngokwazi ukuthi uSathane ngulucifer udiabolo wasuka ezulwini. Umqhele wakhe ehlukene njani lwabangcwele ukaJesu ungathi? Siyabonga ungananzelela imqelele ekukhulunywe ngayo manje kuvesi lapha nguvesi 12 verse 12. Ithi yona ke amehlo akhe afanana lamalangabe omlilo nasekhanda lakhe kukhona imiqele eminengi ulebizo elilotshiweyo elingaziwa umuntu kodwa nguye kuphela.
asomqhele owodwa ayiminengi imqhele iBhayibheli litsho njalo kodwa ke eyakhe umqhele lo wakhe umqhele uJesu ulomehluko lemqhele yabangcwele. Ngiyafuna ukubuyisela emva kancane uvele umqhele anti thina kasiwazi khathesi enxa sibuyele emva kancane wawusebenzani ikakhulu emntwini oyinkosi kwakule sizathu yini nxa elawo mbengelawo umqhele uveza ubukhosi ngobukhosi ngeke uphonga ufakwa yimi nje lami njalo uyaveza ukuthi wenzile ulutho oluthile singakhangela ikakhulu kulabo ababegijima kwezamaGreki kakhulu anje babephiwa imqhele kucineni ngemva kobana ke sebenqobile so umqhele utsho khonokho ukuthi kukhona ulutho olwenziweyo lwenziwa kuhle waphumelela lo wasephiwa umqhele ngenye indlela umqhele mfundisi ngobuqhawe kunjalo mfundisi wami yesasisa kubamba umlomo. Siyabonga ke so umqhele kaJesu wona ngokwawo ngolimi lwemzini ubizwa kuthiwa diademata kusitsho ukuthi owakhe umqhele lowo ngokuthi yena usenqobile siyakwazi ukuthi ngokona okwenza uAdam loEva lokona kwethu thina sonke umhlaba lo wasuka ezandleni zika Adam waye ezandleni zika Satan ngenxa yalokho uSatan uzenza yena umbusi walumhlaba kodwa ke ngokunqoba kukaJesu esiphambanweni antsho usambulo uyazitshela ukuthi wanqotshwe ezulwini kwakuqala wabuya wanqotshwa futhi lapha ngaphi emhlabeni so esenqotshiwe ke uSatan lapha ke yena uzenza umbusi walumhlaba so umqhele kaJesu utshengisa ukuthi yena usenqobile isithe singuSatan njalo nguye olelungelo lokuba ngumbusi walomhlaba usesusile lo ozenza umbusi womhlaba. Mfundisi mbuyele kuncazelo yakho lana eyokuthi amakhosi akudala nxa kwakuliwa angithi wayethatha umqhele walana inkosi kunjalo wayewuthatha kunjalo awugqoke ube ngowakhe utshengisa ukuthi semnqobile lo mbuso semthathela ubukhosi lo mbuso wakhe usungaphansi kombuso wakhe so yikho khonoko kutshiwo ngomqhele kaJesu utshoni ke ngabangcwele bukhasisi umqhele ke wabangcwele lowo lawo ulebizo futhi lemzini okuthiwa yiStefanos lo utshengisa ukuthi bawugqoka ngenxa yokuthi sebenqobile izilingo lezinhlupho zawo nalomhlaba khonoko besikhuluma ngako ukuthi kulezinto eziqilazisa abantu lapha emhlabeni ezinjenge ukubokela abantu abanqunu ezinjengezidakamizwa ezinjenge udakwa konke esingakutsho ukuthi yena inkanuko zomzimba zonke zona lezo abaza kunqoba bonke bona labo bazaphiwa umqhele okuthiwa yiStefanos okunqoba izilingo lezi lenkanuko zomhlaba so utshiyene lo mqhele kaJesu okaJesu ngokunqoba isitha esizithi sona singumbusi walomhlaba. Mhlawumbe singakubeka kube lula kubalaleli ukuthi thina umqhele kaJesu ngokubusa umqhele wabangcwele ngokunqoba izilingo esingathina ngesikhiwa okaJesu kuthiwa yiking crown owabangcwele kuthiwa victory crown kodwa phela kubalisa abafundisi imqhele eminingi phela lapha litsho uphi uthe ulemqhele engibembale kuhle nsadinga la so kusitsho ukuthi ngolimi lweBhayibheli igama lelo ukuthi umqhele lo lena akhulume ngalo elithi diademata imqhele eminingi eyokubusa so ngezinye indlela uJesu lapha uza engagqokanga umqhele wokunqoba manje ugqoka njani oluningi phela mfundisi mhlawumbe lokho songokomfanekiso oveza amandla okubusa kwakhe phezulu kaSathane no indaba ekhona uyithintile lapha mfundisi usikhe ukuthi kulondoda obezenza umbusi womhlaba so kade kumele ucace ukuthi okumvele kumele kube nguye obusayo ngubani yikho imqhele ivezwa sengathi imnenge utshengisa ukuthi uSathane unqotshwe ukunqoba kwakhe kanjani kwaphelela uJesu usebusa ukubusa angasoze aphinde akuthathelwe futhi iphakade lonke kodwa lisingeke sakubalekela mfundisi nxa ukuthi imqhele ngaba mningi kungasihlupha kuphe ukuthi injani
ngicabanga ukuthi wena nxa usugqoka uniform yakho ye-master guide antu layi kuthiwa izini ama-honors wona lana kumbe kuyabe kubhaliwe kumbe kuyabe kunjani kodwa kuyabe kutshengisa khona ukuthi njengoba usitsho angithi lanxa amakhosi endulo wazidle ezikabani waya ngaphi wanqoba ngaphi waya ngaphi kunjana nje antu le Bible lalo liyakuveza ukuthi nxa uJesu esesiza uza egqoke inkazimulo yakhe lekayise leyezingilosi so ke imqele yona le iyabiveza ubukhosi abumeleyo labuphetheyo yena njengombusi wababusi kumele sivume bafundisi sihlale kubonana kunjalo indlebe kayikuzwanga kunjalo siyabonga kakhulu uchasiselwa ngendaba yemqele sikhangele ibizo lele sikhulunywa ngalo lapha siyabonga kuvesi u12 lapha kuthiwa wayelegama elingaziwa umuntu ngaphandle kwakhe eBhayibhelini indaba yegama indaba eqhakathekileyo kakhulu eBhayibhelini ungananzelela igama liveza isimilo somuntu so igama lika Jesu leli liveza isimilo sakhe ungakhangela abafundi beBhayibheli bayavumelana ukuthi uJesu nguye yedwa ku universe yonke olezimo ezimbili onguNkulunkulu ngokugcweleyo longumuntu ngokugcweleyo ngakho ofana laye yikho iBhayibheli sithi ulegama ngendlela ulesimilo okungela omunye umuntu alaso ku universe yonke ngesizathu esokuthi enguNkulunkulu wathatha isimo somuntu wahlenga abantu okuzayenza ukuthi abe lamanxeba akhe iphakade lonke amanxeba azabe yisikhumbuzo salokho akwenzileyo ngokusindisa abantu eCalvary siyabonga sikhangele mfundisi CK khona phana kuverse 13 igazi ngiyabonga mfundisi wami lelizwi likaThixo ngizayiphinda futhi ivesi ngelika 13 lapha kuSambulo 19 ithi yona ke wambatha ingubo efafazwe ngegazi ibizo lakhe lithiwa ngulizwi likaNkulunkulu ngifuna ukuqala ngegazi lapha ungananzelela uSambulo sike sayifunda ngo12 ikakhulu ungaqalisela evesini lika 9 usehla ithi yona ke umgobho omkhulu waphonselwa phansi inyoka endala ebizwa ngokuthi nguSathani lomubi lomkhohlisi ngase ngisizwa ilizwi elikhulu lisithi khathesi ukunqoba lamandla lobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu lokubusa kukaKristu wakhe sekufikile ivesi ngelika 11 ibisithi ona ke bamnqobile ngegazi leundlu la ngelizwi lobufakazi babo ngamanye amazwi igazi lika Jesu liveza ukunqoba esithi thina ivictory so thina abantu esiyizidalwa zikaNkulunkulu sinqoba uSathane ngegazi lika Jesu bese sikhangela usindiso ngenxa yokuthi sinqoba ngegazi lika Jesu kusho ukuthi sisindiswa futhi ngoJesu yikho kuthiwa ibizo lakhe ngulizwi likabani likaNkulunkulu uke wakubeka umfundisi ophila phana kubana ke yena lo ogade ibhiza elimhlophe ngobani nguJesu ibizo lakhe lingulizwi likabani likaNkulunkulu antsho uJohane uyatsho ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwe nguNkulunkulu so ke ukusindiswa kwethu thina kakukho ngaphandle kokubana ke sisindiswe ngoJesu ngakho ngeza kubaba ngaphandle ukuthi ayeze ngami siyabonga mfundisi ophi amabutho asezulwini lawa siyabonga ukuthi lapha ithi yona njalo lamabutho asezulwini igqoke ilineni elimhlophe elihlambulukileyo amlandela lamabhiza amhlophe lapha sibona ukuthi uJesu naye esesiza okwesibili uyabe ephelekezelwa libutho lezulu nxa sesifunda ungafunda uSambulo 1 verse 7 iyaveza ukuthi uJesu uza ngamafu ungafunda futhi umsebenzi 1 verse 9 usiya ku 11 iyakuthi uJesu esesiya ezulwini wahlangabezwa ngamafu so leye yonke imifanekiso yezingilosi zikaNkulunkulu amayezi encwadini zesiprofeti amelele ingilosi zikaNkulunkulu so uJesu nxa esiza lapha lebutho lezulu uyabe esiza ephelekezelwa ekuthiwa izinkulungwane zezingilosi kasoze abuye eyedwa eselanda ukuthi azonjani azosithatha njalo kumele ukuthi sibe kwazi ukuthi uJesu yena yinduna yebutho lezulu so uyabe ekhokhela izingilosi zezulu esiza ukuthi azosithatha emhlabeni lapha sisiye ekhaya izulu enceda mina mfundisi ungathi amabutho semboni wahlomile
kungaba kulokuhloma phakathi kumbe ligama nje lisetshenziswayo ligama ungananzelela amagama asetshenziswayo kusona lesisahlungu amagama aveza ukunqoba ngawempi ngamagama empi siyakhumbula ukuthi uJesu nxa esiza ezozalwa eBethlehem kasitholi lapha kuthiwa kwakulezikhali ezithile kodwa lapha inxa ukuthi uza ezofeza umsebenzi wokunqoba yikho ingilosi izibonakaliswa njengebutho leso. Singakubalekela kanganani mfundisi isikhathi sami ngiyabona siyabaleka kodwa ke ngoba kulo mprofeti wamanga kulobani ngisashaya kikho kodwa ke ngicabanga ingxenye alokuyinkemba mbijana ingxa singakwaziyo asiza phambili ukuthi ngoba kule anti yimpi uverse 21 uzaveza lo nxa esesiza labana ababi bayabhujiswa inkazimulo yakhe so kuzaba lelo kwahlulelo okuthile ukuthi abantu ababi abathola uJesu bephila baza kubhubha ngasona lesi isikhathi siyabonga umfundisi CK kwahlulela sekuthindile umfundisi uverse 15 lo 16 siba ngela sidlule phezulu kwayo ithi yona ke emlonyeni wakhe waphuma umhedla obukhali oza kuchaya izizwe ngawo yena uza kuzibusa ngentonga yensimbi uza kunyathela isikhamelo sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu somandla engutsheni yakhe lasethangazini lakhe kulotshwe ibizo elithi inkosi yamakhosi lombusi wababusi njengoba ke sesikubekile lapha ke konke lokhu kutsho ukwahlulela kusisho ukuthi njalo uJesu usenqobile izitha zethu intonga yensimbi kuyini intonga yensimbi yantsho ababusi ungakhangela emuva ngale bavele belentonga so lengensimbi insimbi edle ezinye insimbi kusitsho ukuthi le ngenqobileyo yanqoba izitha zonke kakho umunye onganqoba ukwedlula khona lokho amunye asuza achasise nje ukuthi iyacindezela yini insimbi ngulapha sikukhangele emoyeni ukuthi bekulempu usathana uzenza yena la so uJesu ngayisiza lensimbi useveza ukuthi ndoda ngikunika isikhathi eside ulokuhlukuluza abantu bami kodwa kathesi yimi esengikhona esengibusa esengithatha indawo yokwahlulela ngicobodisa izitha zami zonke ngibusa kunye labangcwele bami so lapho uzocobodisa uzoqedisa akusali into ephefumulayo uverse 17 kusiya ku21 OP isibi siveza lapha ithi ngasengibona enye ingilosi ime elangeni yamemeza ngezwi elikhulu lisithi kuzo zonke izinyoni eziphapha emkhathini wezulu wozani lihlangane ndawonye lize edilini elikhulu likaNkulunkulu omkhulu ukuze lidle inyama yamakhosi inyama yenduna zamabutho lamadoda eqinileyo lamabhiza lalabo labantu bonke abakhululekileyo labayizigqili labancane labakhulu so lapha sibona ukuthi uJesu nxa esesiza lapha kulabantu abazathola uJesu bephila sike sakuthinta emuva ngale labana kade behlukuluza abangcwele ebazingela ngezikhahlezana ezo Paulo esile sike sazithinta iBhayibheli yithi nxa uJesu esiza abantu lawo baza kubhubha imizimba yabo ichayeke ephezulu emhlabathini lapha bese kuvezwa ukuthi uNkulunkulu uzabiza izinyoni zomhlaba zizokudla izidumbu zona lezo eziyabe ziswele umuntu ozanjani ozazingcwaba yikho ke osokuyindaba yentonga yensimbi ukuthi lapho uJesu nxa esiza abantu ababi abathola bephila bazabhujiswa nxa bebhujiswa inkazimulo yakhe kule nyoni eziyakubizwa sikhumbula ukuthi kulomtshado esike sakhuluma ngawo phezulu ngani sethina umtshado wewundlu idili lewundlu lapha sosiba ledili elesibili elabantu ababi idili lidili lezinyoni lapha inyoni eziyabizwa khona ukuthi zizokudla izidumbu zabantu ababulewe inkazimulo kaJesu abantu ababi mfundisi khonapho engxenye singakadluli laba ngabantu ababe bephila kunjalo uJesu esiza kunjalo ibabulawa yini ngizile ukukhuluma kodwa ngizile ukuthi kuzuzakale kuhle kunjalo ungafunda uverse 21 lapha ithi yona bonke babulawa inkemba esuka emlonyeni walo ohlezi phezulu kwebhiza so ngezinye indlela uJesu nxa ebuya ungafunda kumaHebrew chapter 12 ithi yona uNkulunkulu phakathi kwabantu abayizoni ungumlilo oqothulayo so abantu laba nxa uJesu esiza bazabhujiswa inkazimulo yokulunga kwakhe babe sebewela phansi bese kubizwa inyoni zibe ledili zidle izidumbu zabo sivela ngaphi inyoni lezifundisi iBhayibheli ithi ezinyoni eziyabizwa uNkulunkulu ithi yona ungafunda ungaba kuthiwa lokho amanqe asazi singaphosa sikufanisa asikwazi kodwa ngoba amanqe yiwe sikwazi sidla izidumbu zenyamazana ezifile okwakhathesi so kungani zibizwa lezi nyoni bezingeke zizibuyele
lesi sokuyisenzo esokwahlulela yikho inyoni lezimele zenze njani zibizwe. Aha, siyabonga. Mfundisi CK, amadili amabili. Siyabonga. Amadili mabili lapha. Yeah. Elakuqala esifunde ngalo ngelomtshado wewundlu lebandla lakhe. So babusisiwe laba abazahlanganyela kulelo dili lakuqala. Yeah. Bese kusiba ke laleli dili leli eliza kubizelwa izinyoni lapho ezize kudla izidumbu zalabo ababe nganxiswanga emthimbeni wewundlu. Kusitsho ukuthi laba yibo bonke abazavuka evukweni lwesibili hayikhona olwakuqala. Sebevukela ukwenza njani ukulahlwa. Unganika isixwayiso bani sigqiba lapha kubalaleli ngalamadili amabili. Siyabonga. So isixwayiso engisinikayo lapha ukuthi phakathi kwempikazi leyi kakula zakuthi mina ngiphakathi laphakathi. Yeah. Ukukabili ungokaNkulunkulu kumbe ungokaSathane. So ukukhetha kukathesi. Njengoba ke sifunda sisenze nje khetha ukube sehlangotheni lukaNkulunkulu ubusisiba emthimbeni wewundlu. Kodwa ungayekela ukukhetha uyabukhethela ukube sehlangothini lukaSathane oluzahlanganyela edilini lapho inyoni ezakudla khona izidumbu zabafileyo. Mfundisi ungathini ngomagama amafishane? Ngicabanga ukuthi singayiphetha ngokunxusa ukuthi elakho idili mlaleli lidili lewundlu. Akula sizathu esokuthi ube kuleli elinye idili. uJesu wenze konke ukulungisela lelo dili ukuthi ube khona. Sokusele wena ukuthi uhlanganyele naye. Akuncedise futhi ukulungiselela ukuthi uye kuhlanganyela kulelo dili. Ihlanganyela edilini lewundlu ngoba yilo idili elempilo engapheliyo. Siyabonga bafundisi, siyabonga abalaleli. Unxuso luza kithi sonke. Umtshado sulungile, yiba ingxenye yomtshado lewundlu. Njalo isigqoko lesi simhlophe abafundisi abasikhulumayo akubhadala imali. Hayi uyasiphiwa mahala. NguMateyu 22 kunjalo. Uyasiphiwa mahala ngokuvuma uJesu. Akudingakali ukuthi sithe yini inyoni leziyana amanqe kumbe ngamanqe. Phela amanqe ungakhayela umlomo uqinile ukuthi amanqe azozitika kuwe. Wena kumele ube ingxenye yomtshado kaJesu. Siphetha ngonxuso yiba ingxenye yomtshado kaJesu. Kanje uthini uJohane uthi umlobokazi lo makoti uthini? Wathi woza. Lozwa lamazwi geze. Kathi woza futhi. So unxuso luza kithi sonke balaleli izihlobo zami. Siyalinxusa emtshadweni kaJesu. Yiyo invitation card esilinika yona namhlanje. Unxusiwe emtshadweni kaJesu. Unxusiwe edilini likaJesu. Ungabi ingxenye yalabo abazaba izidumbu badliwe izinyoni. Nkosi lomusa ayikuphathise imphathise lami sikhethe kuhle. Ikhona ingoma ethi indlela zimbili. Izinkulungwane zikhethe ukuma lobubi. Wena uthini? Kasidibaneni kuviki elizayo ngesikhathi sifana nayo endaweni efanayo. Inkosi sibusise. Siyabonga.